Reka mbasoze cyane kandi mbaye ikaze mu makuru agezweho y'aka kanya no kuri Triple 5pm News. Amakuru yacu akaba agiye kwibanda by'umwihariko ku banki n'amahanga. Mbere na mbere tubabwira ku makuru ajyanye n'uburyo Perezida wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu yamaze gukuriraho viza abanyarwanda bajya mu gihugu cya Nigeria, aho bazajya baba bafite uburenganzira cyangwa se bemererwa kuba bamarayo iminsi igera kuri 30. Nanone kandi amakuru agaragaza ko muri Repubulika ya Centrafrica, Faustin Archange Touadera yakiriye itsinda ry'ingabo z'u Rwanda za RDF iyobowe n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi ndetse n'ambasaderi w'u Rwanda muri iki gihugu cya Centrafrica akaba yitwa Olivier Kayumba. Amakuru yacu rero abantu basabwa gukanda subscribe kugira ngo mube muduteye inkunga ikomeye cyane mu kuzamura uyu muyoboro, ndetse mukaba muzajyamo n'abambere mu kwakira cyangwa se kubonera ku gihe amakuru tugenda ducisha kuri uyu muyoboro. Byatinze rero reka duhere ko aya makuru avugwa ku Rwanda ndetse na Centrafrica. Ejo kuri uyu wa gatanu ushize nibwo Perezida wa Centrafrica Faustin Archange Touadera yakiriye itsinda ry'ingabo z'u Rwanda RDF ryari riyobowe n'umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi ndetse na ambasaderi w'u Rwanda muri iki gihugu cya Centrafrica Olivier Kayumba. Nyuma yo kwakirwa na Perezida Touadera, bagiranye ibiganiro n'umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Centrafrica General Zefrem Mamadou, bikaba byaribanze ku gushimangira ubufatanye bwa gisirikare n'umutekano hagati ya Repubulika ya Centrafrica ndetse na Repubulika y'u Rwanda. U Rwanda na Centrafrica ni ibihugu bimaze kubaka umubano ukomeye cyane, akaba ari umubano uhamye ushingiye ku bufatanye bijyanye by'umwihariko mu by'umutekano. Guhera mu mwaka w'2014 ingabo z'u Rwanda zikaba ziri mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye wo kugarura amahoro muri icyo gihugu cya Centrafrica. Mu mwaka rero w'2020 nanone u Rwanda rwohereje ingabo muri Centrafrica, ubwo inyeshyamba zari ziyobowe na Francois Bozize zari zisumbirije ubutegetsi ndetse ziri mu birometero bike cyane ngo zigarurire umurwa mukuru, zikureho ubutegetsi bwari hano muri Centrafrica binyuze mu masezerano hagati y'ibihugu byombi. U Rwanda rukaba rwarafashije iki gihugu mu gutoza abasirikari bacyo. Icyiciro cya gatatu cy'abasirikari 438 ba Centrafrica batojwe n'ingabo z'u Rwanda kikaba cyarasoje amasomo yacyo mu mwaka ushize w'2025 muri Werurwe. Nanone kandi si ukurinda umutekano no kugarura amahoro gusa muri Centrafrica, ahubwo ingabo z'u Rwanda muri icyo gihugu guhera mu mwaka w'2016 zahawe inshingano zikomeye cyane zo kuba zarinda umukuru w'iki gihugu, abayobozi bakuru ndetse n'ibindi bikorwa remezo by'ingenzi bifite agaciro cyangwa se bifite akamaro abaturage by'umwihariko, kugira ngo babirinde kuba byakangirizwa n'inyeshyamba zikunze kugaragara by'umwihariko zigamba ko zishaka gukuraho ubutegetsi buriho hano mu gihugu cya Centrafrica. Tunyarukiye ku makuru avugwa kuri Nigeria ndetse n'u Rwanda, Perezida wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu akaba yakuriyeho viza abanyarwanda bajya muri iki gihugu cya Nigeria, aho ubu abanyarwanda bashobora kuba bamarayo iminsi igera kuri 30. Nyuma rero y'ibiganiro yagiranye na Perezida Kagame ubwo yageraga i Kigali yitabiriye inama ya Africa CEO Forum, uyu Ahmed Tinubu yageze mu Rwanda ku wa gatatu. Mu biganiro yagiranye na Perezida Kagame umugoroba w'uwo munsi, nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Nigeria Bianca Adumegu Ojukwu, yavuze ko Nigeria igiye gukurira viza abanyarwanda nk'uko u Rwanda rwabikoze ku baturage bose ba Nigeria. Itangazo ryashyizwe hanze n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka muri Nigeria rwavuze ko guverinoma ya Nigeria yamaze gukora ibisabwa byose kugira ngo iyi gahunda itangire yubahirizwe. Ubu ngubu rero abanyarwanda bakaba bemererwa kwinjira muri Nigeria badasabwe viza, bakaba bamarayo iminsi igera kuri 30 mu buryo bwemewe n'amategeko, ku mpamvu zirimo ubukerarugendo, ubucuruzi ndetse n'izindi zitandukanye zijyanye n'akazi kemewe na leta, mbega akazi kemewe n'amategeko. Gusa nanone itangazo rivuga ko abantu bifuza kuguma muri Nigeria igihe kirekire kirenze imyaka 30 bazajya basabwa kwaka viza kuri ambasade ya Nigeria cyangwa se bagakoresha uburyo bw'ikoranabuhanga bwa Nigeria bita
e-visa cyangwa se uburyo bwo kwaka viza wifashishije ikoranabuhanga. Uru rwego rukaba ruvuga ko ibibuga by'indege byose, ibyambu n'inzira z'amazi byamenyeshejwe ko bigomba gutangira gushyira mu bikorwa iryo bwiriza rya Perezida Tinubu. U Rwanda na Nigeria bikaba bifatanya mu bya diplomasi, politiki n'ibindi. Bifitanye kandi amasezerano mu ngeri zirimo imikoranire mu by'umutekano, ibijyanye no gutwara abantu n'ibintu mu ndege, ibijyanye na tekinike aho abaganga bo muri Nigeria bafatanya n'abo mu Rwanda mu kubungabunga ubuzima bw'abaturage. Ubwo yari mu Rwanda, uyu Tinubu yahuye n'Abanya-Nigeria batuye mu Rwanda bamugezaho ibibazo n'ibyifuzo bafite, mbega icyo bifuza kugira ngo ubuzima bukomeze kugenda neza. Muri bo hakaba harimo na Masai Ujiri watangije ikigo cya Zaria Code hano mu Rwanda. Umuyobozi rero w'Abanya-Nigeria baba no mu Rwanda yavuze ko abari mu gihugu cy'u Rwanda bafite imirimo ikomeye mu miryango mpuzamahanga, bakaba bafite imirimo mu nzego z'uburezi, ikoranabuhanga, ubucuruzi, siporo, amahoteli ndetse n'ibindi. Ibi bikaba rero ari bimwe mu bituma Tinubu abona ko ari ingenzi cyane gukorana n'u Rwanda, kuko rutanga amahirwe akomeye cyane kuri bose rutagendeye ku bwenegihugu cyangwa se kuvuga ngo uyu muntu akomoka he, ahubwo bo bakaba batanga amahirwe ku bantu bose batuye hano mu Rwanda byemewe n'amategeko. Ndetse akaba ari nayo mpamvu ubona ko u Rwanda rukomeje kubaka ububanyi n'amahanga n'ibihugu byinshi bigiye bitandukanye, ndetse n'ubucuti bukagenda buzamuka cyane. Amakuru yacu rero tukaba tuyasoreje aha, mukomeze kugubwa neza, duhure mu makuru ataha. Mwakoze cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.